India Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong ke wanghut Article 244A phuthak solang dwara doan kachining ridun je phan kanchas kom la penchelang rap ham phang asong atum kachining ripon KAEC ka parlu aron repen appointment ki pie phuthak jangmini phaing koi ra throgar ni pen chochi junje pen kachi song pon thuji Autonomous State Demand Committee mati ASDC atumpen phirangkia mai ke phapon Karbi longre abirta ke langra pera rat do anaphan kardom bajari glong Karbi longre abirta ke than ponjia bang Nilisami Josephine Tisopi non angton pen birtar juponik sene Jamini phayeng koira phor ni dipu kanches komasai hemalong kanches kom KSA DSU KRA Karsa Kuya Jadihe Naiso lapen Karbi adorbar atum chelang si pherangkia maing nipon Labangso pherangkia mai long kanches kom amai phu ajiti mung pen kaning je ponke non kiwang ji jamini phayeng kora ner kebarni India Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong nang sunsi loring thepia long raramai paman ponji Lasilabang suara ramai pialong Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong pen di Mahasau hempreka farman Article 244A phuthak pachun pon po pasining thelo Sor ni party la pen hamphanga songalam chipu pe pin pen Article 244A Autonomous State aphuthak Karbi Anglong arat do anching room rap India Prime Minister Narendra Modi aphanchining ridunji aphan kanchas kom mai phu ajiti mung pen pherangkia mai long pen chining ripon thu La sala dakewa ngapot isigen ikai pending aron lo pen welcome lo pala pen nilitung nama tin ke han 36 year more than 36 year lana kan timan India Constitution lang atta kating tu food korea tempen autonomous state pinay pu kidimana ni ding pilos tan nanata ajo nelang la support itu nindu kupat lang lo pes talang dakewa kanajo gilitung akam la lana din ke kam chok onju kusimat khalo la sila sohot non kwang hot nile tong kar byala lo ki do an akhe ki do an appeal party ki do an social organization tumta ni select pe na si tum ke an aban sipak lang gununa la alam li la solamat ha permen prachin pe lo ku si di tum akhal am nile tum na sam duji palang ni tum pune hai Kita MP ametang kini jalan isi puelo jalan ke bang jilai cik luar alang lela tu kur peralam pada melang niji jom si niji je kulote alang ni jom heta la private main market individual bill ke let's pop si alang ni tu malang tak cica MP itu MP apa kita Prime Minister penalama lah salama itu hanya long lelang akhir itu kita ngomong tema setahun ni memang si bidang coba la sini tu nak khabar lo kaita je la ma son ba government ke job ho sini tu ni kiwa तो डेमोक्रेसी प्रोसेस नॉन वायलेंट प्रोसेस के कंटिन्यू को लोकसभा लोग लेते हैं प्राइम मिनिस्टर शिक्षा करना के नहीं आपको शिक्षा करना जी कुछ नहीं तो डिमांड हो आते माला कामी दिन को ये ला मतलब के समय था वाला माली वाला शिक्षा करना जी कुछ नहीं तो दाबी जब सेला शिक्षा कर के दर कुछ नहीं तो कंटिन्यू करना violence ini harus struggle hai tu di Karbi Anglong a hempre ke hang asiang tong isivet dora ke hang rapet ke akenang sot party lepen hamphang asong chipu pera hempre ke hang hoche to do nangji isia party atum hangdam wong isi organization tum hangdam wong titia posi RD vederlo Lesinon India Prime Minister Narendra Modi heluring thepi raramai pika paman pona hut raratum nituma phan hemprek nang jipu hang taram dun pen poster hom dun krayason te messenger pusi karbilo charlie asong mai phu thangsing timung pen pherangkia mai long ning je pon Harman Karbi Anglong pen di Mahasau Harman ke jong tidak nang kitok bida India a constitution aro kitok da article 244A implement nang jipu ningkan thongkep ra trok lo ini tu pacet sok non pun non benta kichunjing ring hekong dipinlang isi ningduk meme la song si non jangmiko ciklo nipai ingko la sitkep ner ingko la nerkep itum India Prime Minister Sri Narendra Modi kiwang alo litum kanjas dikom KSA Karsa lapen autonomous state
aning ke hang asong antum han kacung rigang tung makaneje kang tung kelalo ini tumakimang ke cunce lang tema ini tumakimang cunce pula ini tum nono son prime minister kibang hot ini tum ining ke hang cipaklang dum deloma itu makari cipaklang dum deloma hala solam itu kaci digenang so lapen article 244A ningkan thong kebra trok ini tum cesong det opiposi cunce protong te Karbi Anglong autonomous state ke hang apur ki mo langdamo di itu tin labang so press bitalo pes jing tum ji ilitum ahem pre ke hang asan chom aning kan tamen asan chom belong te madua prime minister le bangon madua BJP leader le bangon madua congress leader le churung e asan chom binakel tu basinton labang so BJP government la long prime minister mate India prime minister Narendra Modi ki bang jialong nang di ASDC, nang di Kanjas Dikom, nang di Jakas, nang di Umas, Kucipira. Ini tu maning ke hang cipaklang rupanya koson po. Ini di hang cipaklang rote. Ini tum hadak Narendra Modi ke bang di state ang song tum kang itu landing jelong le. Ini tum anu kinalong tak jakong do. Ini tum akari. Ilampen gali mani penal tum tan pen. Mani flex tani tuarong ipaklang dun pen. Mani ini ke hang pen hal bang so rally kilong kitulong kami itu slogan ke hang pen de no thermostat no race isi armung long si jong si la bang so no thermostat no race pokomane bang kropo bang suri ini yang murid hang lotang te hala so rally long itu makari ta isi yang kicipaklang long jimapu la si pamo Karbi Anglong Autonomous Council Kaparlu, Soil Conservation Lapen Health and Family Welfare Department, Joint Director Asai Kamalong, Aron Repen Appointment ki pia putak, ke damtang jamini phaing koyar nipen, ke Asia Don Ria Thing Nualong, kache Song Bomsi, pini jamini phaing koyara Pornian ke nipo ke chokar nilo. Bonta piniar nian ta ke Asia long ke do ke theki dingatum, thanga birta ka vedera jok, kache Song Bomari suatum, anning pungsi jamini phaing koyara trogar nipen, choche junje pin pensi che Song Pon thupo. No justice! No rest! No justice! No rest! Konsignong pi mudabat! Moduji jadi bukan mudabat! No justice! No rest! No justice! No rest! KEC ka parlo Preexam Department along aron repen appointment ki pie puthak nilitum kache song ni phoki choklo bonta ni pho chok dera phi KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang thanga birta ka vedet ke alang likang sai ha hedera porloma labang so sai jok jin litum pinap jangmini phaing koira trogar ni chuche junje pin pen puthot arni hok ponsi che song ponpo lapen labang so kache song bom hut koman ni ki sung phodet pulote KEC atumsi adai che anang ji pusi kache song bom mari suatum aning pung pen ningje pon যদি দেখিয়াল ফুকন ডাঙৰীয়া যদি আপোনালোকে মানুহ যদি আপোনালোকে অঘুৰ নহয় তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ দাবীটো পূৰণ কৰক যদি আজিৰ ভিতৰত আমাৰ দাবীটো পূৰণ নকৰে তেনেহ'লে আমি কালিৰ পৰা ইনডিফিনিট হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক থাকিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু যদি আমি ইনডিফিনিট হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক থকাৰ টাইমতে আমি কোনোবা অসুবিধা পাই ইয়াত তেনে আপোনালোকে দুইজন ইয়াত দায়ী হ'ব Pilipen ni polo kacisong ni po kacisong pendet tamit thang nat Karbi Anglong Autonomous Council atum respond ne anotong kang thong labo ne amek tong kabe labo ne lasi nilitum Karbi ayu to tum dame aning pung wang bom lo aning nang pung bom lo alius bang angdang the bom lo pini het dame nilitum long kapre kasong dame nang ke churap tunjia tum dame na ready dun mang na dolo lasi Karbi Anglong Autonomous Council to bani lil warning ki pikang tum bang pulo Jadi, nang litum prap pen la so illegal appointment na putak nang litum na inside dun dik pulotang te penap pen ke litum ke hunger strike ke dolo mohala so hunger strike ke do hut jadi mane akarbi ari so jang tum jadi apran nam jui pulotang te ata komas ke chok che mahala tum adai che nenji ako isi alam akai tulam long hang nang litam ne nang mek to kap de lo ma nang to kang thong jong lo ma pini tum ni po ke chok te nang li council lo nang li La so ay so bata nang pinyani sana itena kan lang respond away. Under our leadership akimi akam klemolo. Hala so akimi akam nali karap chora banali ane ke bate dun. La so ke nali da chok chei. La si lili la so platform pini lili akai tulor no hamara purthot chode lili dot lo. La so batai na mini news on da pinang alam pabang da ko pensioneng ri lo. Che under our leadership nali ke chok chi tumaning sai nang ji. Ako ahok pet ko masike long nang ji ma hala tum ja asa khuita long nang ji.
not only in medical department, also soil conservation department, that department thong tep along tame, nalitum, ang hok pet komasi merit businessman sa kuripinang pusi, nilitum karbilo charlie song apendak, soni sa Thomas song nilitum kacira plasi, penapene kasi song name adura tilapa, ako penapen kinitum ke indefinite, hanggang strike tame penapen ke tupo pusi, aso maya teno nilitum klar dak wadak penonton lamang pacinon lo, kardom. Karbi Anglong ari soe jang atum ke AAC long satlang mati interview pidun po bonta tangka kavidera jok cholong nun thek athe ke AAC long kido ke thegi ding atum tangka pithe munak merit list ateng pipon pedat si adona rap chini che thega tuma phan chipi atiti pusi ka che song bom atum ningje pon Labang so, Authority Department Council long ki panang pi, mitha elik, tinglo so khai phan, jong se ba khai, kulathat, turhat, tuman jong se labak na pi brode, itum da englo aso ki total tuman, kuson loy tum kireng unpo. Lasi, adak non ilitum Karbiang long district long, ki do ilitum da ke Charlie, ki tek pek tum da dulo, la pe ladak, ilitum da ning che thedo la so council long, saguri mate vure kabar sai long dun mi pusi, akheno wing pen. Tangka we poisa we acara we istame afom Sufir Abdul po ekdam to po pas dun po ko istame la so ke pas mered li sa tek me bipe alang dum che phowong che ron wong che chini wong ato na rap to mas sa bangso amore ngoi che pi di la si la so ba ka chok che la si anda da la se bong dok dok li ram lo hang si em alang li istame la bangso ke chok che long ke yang dun vek nang chi la pen sai vek nang chi la si ni le tum la bangso chok che long insai vek nang chi la pusi ni le tum tak pini ka song long pen tuning report lo lapel la bangso ari cha long letik la bangso chok cheng sai setik ni tum la bangso ka song konte lapel te pinda pa ni tum tu che jun te la bangso ka song cheng kon po la sila dak la so ka song long kumane ni tum ko te kumane ni tum ang jir kumane la dak ka song long pen apra nam ju bus tame la dak kong siang long ke tu prong ke te ka tum sai chen po nai pusi ni bangso mi dia hong kam long ni je pon dak lo Jamini phayeng koira phorni ASDC atu methanga sai hiamalong phirangkia mai phapon labang so phirangkia mai along ASDC mai phuchandra kanta terang pen kanin je pon ke kedamtang surihini rasir ke paningkan West Karbi Anglong Kherunia long BJP mai hud BJP songjapu LK Arwani pen Karbi Anglong pen Dima Hasawara ratum pen kache song pon ahem prek autonomous state pachun pon pu puche chak pon lo Lason thak si kedamtang surihini ra krep hianing kan dokmoka long BJP maya long Rajnath Singh penta autonomous state puthak chechak tekang lo bonda pinier nian dapat chun chelang KACMAC killi ka husata me BJP atom article 244A autonomous state lam chak pensi killi karjab don penche pahai pon lo Lasenon ki wangji jangmini phayeng ko rener kebarni loring thepia long BJP radamai pia long India Prime Minister Narendra Modi wangji Laso hut India Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong hempre ka puthak che chakang nang ji pusi ASDC mai phuchandra kanta terang pen phirangkia thengno ning je pon Lapen ASDC party pen India Prime Minister Narendra Modi aphan Karbi Anglong hemprek article 244A puthak pin pura lo pa jirun je aphan Karbi Anglong Deputy Commissioner aphan pachinit pon etlo puta ning je pon thu Kecari longjia jakong ke longjia aphan pura ta Karbi Anglong pen Himachal West Karbi Anglong arara phang kache chak do labangke alang litum jong si power long lang lo pulutong te kacharia jakong arara tum jong si vote ki pipenang pe high lo pulutong te Karbi Anglong lapen Himachal lapen West Karbi Anglong ha article 244A lapen Bharat kacharia long lo tengkan lang biji busi alang tum che chak lo lanchot kali ni litum mahin pen kathana bangke Semer lam the bangke BJP Bharatiya Janata Party la bangke alang tung bang power long bang det na phi bangke baraso bang be aprang hitame alang tung kati chak ten bangke mentune bangke party manifesto apotai tina a election hu council election tame by election tame MLA election hu tame MP election hu tame apotai tin la tu alang itum BJP party vision document la pen manifesto long tame hempregla kai mate jewer la pen chak wer Lapen so ke chaka teng pen nom arma ngi ma ang tumahin pen non ida pechu chila ni tum ning helo ke tamtang September 4 tarni tenengan ka song throka hin pen hempre uthak pipo pusini tum ning arong lo dengaw lo rat chingru ma me lo ke sita ada kita me Karbeng long arara tumaning ke hang aning ke dok 244A hempre uthak mo ke langkang san dung song lo tum ning the
labang ke BJP ahin pen rat Karbianglong arat inglong arat apang Assam long inglong arat apang kacica kateng pen labang ke pacun vegji lapen pacun lipus linghat lapen lingthelo ningarong labang ke hipen pulutan te Narendra Modi Prime Minister amat sita Karbianglong amethang masih bangji banglo pulutan te menan alang itu maputai tin election ahut lapen aputai tin manifesto long kita me lapen vision dokumen long kita me hempreg nang pipo yung si pawarong na ingilong pulutan te tanor bangke parlemen long kita me alang itu 302 ne 3 ne ko ana MP bang alang itu majority pe si cari long lo Assam long kita me alang itu majority pe si kita me cari long lo Karbianglong autonomous council kita me la bangke akapre opposition party masih avete lo la penti mahasor kita na avete lo kasi la sona put pulo ta alang itu pan jong si la national agenda lo BJP ta agenda lo pulo tante daga bang alang itu pan ki do dia bang mate ke kam ki dia bang kita lo mate asong kam kita lo kasi ning thelo alang ita during TP long ke bang 28 arni abang ke alang li cicak pamilang po Karbianglong apa ning thelo alang li halabang sarni bangke Karbianglong lapen mahasal lapen west Karbianglong arat kar inei article 244A kepa chunjia pan implement ya pan labang alang ni daga bangke ninje kang nang ko lapen tong silopen da Assam government in penitame kilam tang arni hithi aprai tamen ni chief minister Himonto Biswa pani tamen ni labang sop tang ni pachini lo lapen ahur pen hubang Himonto Biswa hormata inje kang lo election perang lo kulonte LKR bani tamen dang ni tum tok dak lo daga bang jalan tamen inje kang lo aputai tamen rang itum Rajnath Singh halabang lokal rada me di election perang lo akut ke do kuri tamen rang cakang lo jongsi ni bitung panjang si BJP panjang si power ng kilo kulutante ng high lo kulutante ni bitung government lo mga BJP sarkar pe na bangke ni bitung hempreng ng PD 244 bangke tikunji kulo lapen labang so ang bangke dak luring TV Karbianglong masalang mitang masih bangji lasi ning telo al hala bang so ni bangke klar dak pen wai dak pen Karbianglong ararapan hempreng ka putak official ng ke mathama lapen ki PJ pan ko itame alang tuma polisi do wek kulutante kaning jeje pan itu mehin pen chuning rilo lapan itu mehin pen kachuning bicho kan tumisi demand ko lang tas mer maganin itu mehin pen Pinia Birta Lansi Kang Tonik lo Domi Thagmi Kardom